Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na hayo mengine mtazidishiwa. Tafuteni kwanza haki ya Mungu, na hayo mengine mtazidishiwa. Nitafute pesa, Yesu ananiambia niutafute ufalme wa Mungu. Watu wananiambia nitafute pesa, neno linaniambia niutafute ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya kula na kunywa. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya kuvaa na kupendeza. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya majumba mazuri. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya mali za dunia. Ukimpata Yesu umepata vyote. Ukimkosa Yesu utaishia jehanamu. Ukimpata Yesu umepata vyote. Ukimkosa Yesu utaishia jehanamu. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na hayo mengine mtazidishiwa. Tafuteni kwanza haki ya Mungu, na hayo mengine mtazidishiwa. Petro akamuuliza Yesu, nimeviacha vyote, nimekufuata wewe, je, nitapata nini? Yesu akamwambia Petro, duniani mara 100 na mbinguni utapata ule uzima wa milele. Itakufaidi nini ukipata dunia ukaipoteza nafsi yako kwenye moto wa jehanamu? Itakufaidi nini ukipata dunia ukaipoteza nafsi yako kwenye moto wa jehanamu? Ufalme wa Mungu ni zaidi ya kula na kunywa. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya kuvaa na kupendeza. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya mali za dunia. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya majumba mazuri. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na hayo mengine mtazidishiwa. Tafuteni kwanza haki ya Mungu, na hayo mengine mtazidishiwa.
kabisa.